Dameni na ibatama na mengatasi segala hauhuron, inma menramotkon uhur apa pikiran nasiam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Shalom Bapak Inang hita haganupan, puji Tuhan halani hidup ni hurni, mambahen boy use hita pajupah, marhite akun YouTube on. Au pendeta Reni Saragih, padaskon hatani Tuhan hubata, aima ambilan partonggoan ibagas minggu on, sadalan homa hubani minggu seksi inang, atap hari perempuan internasional, khusus ni maai IGKPS. Halani ai, napa ondos mahatani Tuhan hubata, aima natar surat bani, pesalmen 120 sada, ayat sada dasubani ayat 8. Sonon ma ihatahon ijai. Tenger niuhur bani panjagayon ni Jahoba si jaga Israel. Doding lahotakok, say kawah-kawah do mataku dokpak dolok, hunja do naniroh pangurupion bakku. Pangurupion bakku roh humbani Jahoba, sito palangit pakontano. Seng palopason ni jiris naheimu, anjaha seng tartunduh si jagaho. Tonggorma seng tartunduh, anjaha modom si jaga Israel. Jahobado si jagaho, Jahobado perlinggomanmu bani tanganmu siamun, arian seng doiton ni mataniari ho, sonai age bulan borngin. Jahobado namanjagai ho, humbani sagala parmaraan, say jagaon ni dotonduimu. Jahobado namanjagai ho laho luar apa laho masuk, humbani sonari rosi sadokahni dokahni. Amen sonaima dasni. Bapa inang hita haganupan, bagedo pengalaman ni halak napor saya, pasal panramotyon ni Tuhan ibagas goluhni. Halani anggona igoran perdalanan ni goluh, totu buedo si boluson. Lang pitah na sodap tumang, tapi tantangan pe radoroh. Si pata dong mamarusaha makorjahon na dear, tapi dong tong tantangan atap masalah si dopak konon. Atap bahkan marusaha do menjaga kesehatan, marhite menjaga pola makan, pola hidup, olahraga, pakon nalegan. Tapi rado masopong buritan. Atap songon ungkapan na gati itangar hita. Gati do lepak adang-adang humbani sibar-sibar. Gati aha na niarapkon lang sesuai bani kenyataan. Pakon buwe ope pengalaman ni goluh na borat na mungkin ialami hita. Bani haganupan ay, hujama hita marondos, hubani ise do hita mangadu. Ise do pangusandeanta, Bapa inang hita haganupan, usih songon perikop ni ambilan on, na ija parpesalmen marondos do iya hubani Tuhan. Suang sonai mahomana min hita, totap marondos janah marpangusandean, pita hubani Tuhan na ibata. Beranjak humbani pengalaman ni goluh ni parpesalmen, das hubani na ipake pesalmen on, sebagai syair liturgis, sanggah bangsa ni naibata, pakon para malim, marsi balos-balosan mendodingkon syair ni pesalmen on. Dop ni pesalmen on, gati isobut sebagai doding nalahotakok, atap doding jiarah. Anjaha pesalmen on, gati do idodingkon bangsa Israel, sanggah nalahotakok hurumah panumbahan. Totu tujuan ni aima nalaho memotivasi, menyemangati bangsa ni naibata, nalaho takok hurumah panumbahan ai. AGP mahol si dalanon ni sidea, bahkan loja panghap ni sidea ipardalanan, tapi marhitehon ni doding on, lambin margogoh, janah lambin semangat mas sidea, meneruskan pardalanan ni sidea. Halani dengan keyakinan na toguh, bahasa naibatado na menjaga sidea, janah na manramotkon pardalanan ni sidea. Bapa inang hita haganupan,
Bani ayat sada dasu bani ayat 5 jelas do ipatugah bahasa pangurupion roh humbani sito palangit pakon tanoon. Ay manay bata bapa parholong atein. Hasipe isebelah timur, bahkan isebelah selatan ni Jerusalem, adong ianan na majangin. Ianan ni begupanoroh, bahkan gatido homa ianan ay ipake perampok gabe ianan na lahomarpono. Anja idolok-dolok adong do hayu bagal gabe ianan ni dewa-dewa kesuburan. Bal pakon Astarte. Ianan nagati ihabiari jolma pada umumni. Tapi hasipe sonai situasi na sidopakon ni sidea sebagai bangsa ni naibata lang mabiar sidea. Halani Jahoba do si jaga sidea sonai age hita halak na porsaya nuan on. Hasipe tuki sidalanon ni bangsa ai seng palupasoni naibata jiris naheni sidea. Seng tertunduh anja seng terpodom si jaga Israel. Allah itu omnipresent. Allah itu maha hadir. Dalam setiap waktu menjaga halak na porsaya. Songon aha na isobu sada Petrus tolu ayat 12a. Ay hubani paruhur na pitordo pagkawah ni Tuhanin. Totu panotap dohomaon hubata. Ibagas na mandalani ari-ari ni goluta. Songon ceritani sa halak inang pakon yumbahni na marumur 4 tahun. Ijin laumodom si dea, mabiar manyumbaon halani mate lampu. Dopni fokus ma panonggor ni nyumbaon, bani sondang ni bulan na masuk tiba jendela ni rumah ni sedea. Isukun nyumbah ay mahubani inang ay, ma, lampu ni Tuhan doay? Ay do na, balos ni inang ay. Isukun nyumbah ay use. Ipamati Tuhan ay do lampu ni anggolaw molum iya ma. Ibalos si inang ay ma. Langnak, lang ongga modom Tuhan ay. Janah ni ninyumbah ay mause. Ang gosongonay, lang mabiar aw. Asal malang modom Tuhan ay. Halani meyakini Tuhan tetap puho, janah manjagasi, dop ni modom masinok nyombah ay. Bapa inang hitahaganupan, sonay ma panramotion ni Tuhan bani goluhta. Lang ongga tertunduh, janah lang ongga terpodom si jaga hita. Halaniay, malas mauhurta bani panramotion ni Tuhan bata. Halaniay, lang pala mabiar janah bumbang hita bani panjagayon ni naibata hubata. Soon aha na ipatorang bani ayat 6 dasu bani ayat 8. Arian seng do ito ni mataniari ho, sonay age bulan borngin. Bani pemahaman kuno, mataniari boy do mambahen radang otak, sonay age panas tinggi. Anja sinar ni bulan, boy mambahen sakit kusta, panas das hubani na sakit jiwa. Tapi halani Jahoba do si jaga Israel, seng anjay mangunai bani sidea. Jahoba do manjaga humbani sagala parmaraan, songon sahalak parmahan na manjaga biri-birini. Porini peroh begu panoroh, parmahan na madear ay, tetap do hadir sebagai pelindung bani biri-birini. Totu lobihan hunjay do panramotion ni Tuhan na ibata, hubani halak na porsaya. Lang pitah ipadaw humbani parmaraan, tapi ibere do aha na porlu hubani bangsani. Jahoba do na manogu, Jahoba do na manjagai hita, laho luar apalaho masuk. Humbani sonari, rosi sadokah ni dokahni. Iramot kon ni dohita sadokah goluta. Humbani partubuh tadas hubani ujung ni goluta. Iramot kondo bangsa Israel laho luar hun rumah panumbahan das hubani rumah ni bey. Janah laho masuk usai rumah panumbahan bani perayaan-perayaan berikut ni. Intini sepanjang goluta setiap perdalananta tetap do ijaga janah iramot kon nai batahita.
Bapa inang hita haganupan. Bani minggu seksi inang sa GKPS, bani minggu on, hatani Tuhan on lambin pahot kon hapor saya onta. Tarlobi haganup inang, bani na manguduti pardalanan ni goluhni. Por saya mahita, seng ongga modom si jaga hita, halani ai ulang gobir, ulang bumbang, ulang mabiar, Jahoba nai batado manramot kon hita. Songon nini doding pujian ai, ulang ham mabiar, ulang ham gobir, ibahen do dalan, tikilang dong dalan, bujur do tong-tong nai bata, hubat taon. Halaniai Bapa inang hita haganupan, totap mahita por saya bani panramotion ni Tuhan ta, martonggo mahita. Dia tetu pa Tuhan bani hata panotap nai pondos ham huben nami, lambin hot matongon hapor seon nami hubamu, janah lambin pos mauhur nami bani panjagayon mu huben nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen.